Minecraft. Danas se radimo 10 stvari koje sigurno niste znali u Minecraftu, pa hajde da počnemo. Prva stvar je stolica u koju stvarno možete sedjeti. A ona se pravi ovako, znači treba vam šina, zatim, na primjer, neki cobblestone, neka ovo, kao cobblestone stair, zatim, pogledajte sad, samo je gurnite, gata, znači, gotovo. Sad lijepo sebi je oblikujte, ja malo samo da je pomakne, hajde da sjedim. Znači, evo ja sam malo pomakao, već šta ćeš. Ok ljudi, evo nas u drugoj stvari koje sigurno niste znali u Minecraft, a to je, u Minecraftu je nedavno dodato da kad uzmete ovaj nether blok i stavite, na primjer, bilo kako, evo. I kada uzmete, znači opaljač, i samo kada uzmete, na primjer, ovu kao bočicu vode, ali nikakve efekte nema, znači samo ovako ja se može baciti. Pogledajte sad. Gotovo, znači ljudi, ovo je donedavno dodato u Minecraft. Idemo na sljedeću stvar. Ok, evo nas, znači, sljedeća komanda je brziste, znači veoma u Minecraft. To je samo nešto da napišete dole, znači idete, ja ću CTRL-V, evo je, 3, 2, 1, bum. Pogledajte sad ovo. Da li ste vidjeli koliko sam bio brz? Znači, prebrz. Evo, ja ću sekund samo da... A da ovako obično hodam, a vidite plus kako je kad trčim. Ok ljudi, sljedeća stvar se radi o snow golema. Ja mislim da jeste. Znači kada napravite snow golema, evo ovako ja ću napraviti dvojicu i kada uzmete makaze i pogledajte, možete im znači skinuti glavu, pogledajte kako izgledaju. Meni izgledaju veoma, ali veoma smiješna. Znači, više neće biti smiješni. Ok, idemo na sljedeću stvar. Ok, Raja, sljedeća stvar je veoma zanimljiva, a to je... Sad ću mi pokazati, što mislite zašto ovi životinje okrenite? I kako to možete raditi? Znači, vidite, piše na njima dinner bone. Evo, pogledajte, znači, vrlo lako. Odite na Anvil, odite na Tools, nađite nome tag, stavite name tag, kucate D-I-N-N-E-R B-O-N i uzmete. I na primjer sad spominjete kravu i kliknite na nju dinner bone i pogledajte, ona se će skrenuti. I sad sam prebacio ovo. Pogledajte što ona ima. Nema muda. Ok, idemo na sljedeću stvar. Ok, Raja, evo nas u sljedećoj stvari. I to je peta stvar za sada. Kada uzmete, na primjer, konja, sjednete na njega, prebacite, sačekajte samo sekund, da i bacimo ovo sranje iz ruke. I kada sjednete na konja, popijete Potion of Invisibility. Kada postanete... Čekaj, what? Te sidi s konja medo. Ok, evo nam, znači, ponovno sačekaj da vidim. Čim je konj? Ok, da ja izvinim, ako ste čuli neki glas malo prije. What the fuck, ljudi, ali ne mogu da vjerujem, malo prije mi je bio konj tu. Ok, ljudi, evo našlo, znači, nešto mi je bio nestaju konj stalno, znači, ako želite da budete kao konj, evo to pogrešno shvat, znači, pogledajte ovo sad, popijte,
Oprosti ljudi, čekajmo sam. Popijte on invisibility, sjednite na konja, uključite u, ja mislim, drugo lice i pogledajte, isto kada ste, hajde reći, u životu konja. Znači, to je sigurno jedna stvar koju niste znali. Pogledajte, bukvalno, vi ste kao konj. Znači, uglavnom tu je samo Steve, ali on je malo nevidljiv. Znate. A pogledajte ovo sad. Da mi je konj ne vidi. Ok ljudi, idemo na 6. stvar. Ok ljudi, idemo do 6. stvar, a to je kada kliknete F3G, pokazuje vam kao, hajde reći, chunk blokove. Ako se na primjer bavite izgradnjom nekih mapa, komandi, ako pravite, ovo vam može veoma pomoći zato što vam može sve pokazati. Znači, evo vidite, pogledajte ovo. Znači, ovo je totalno ko bježi, baš, ovo je moj projekt. Pogledajte, a izgleda ovako cool kad se gleda. Znači, toliko se može lijepo praviti, evo malo se pomaknem. Ok, znači, ako želite ovo da pomaknete, idete samo ponovo F3G i piše dole chunk borders hide. F3G show hide. Idemo sljedeću stvar. Ok, evo nas u 7. stvari. Ako znate, u 1.10 verziji su dodani magma blok. Znači, ako ste u survival modu, ti magma blokovi će normalno da vas daju mali damage, ali, na primjer, kad sam u nekoj sobi mračnoj i kada postavite ovaj magma blok, on neće baš davati veliku svjetlinu. Ali, kada uzmete, na primjer, torch ili baklju i postavite kraj njega, vidite, onda je baš veliko ono. A kad maknete torch, neće se ništa smanjiti. Znači, isto kada torch baklja pokrene njega. Evo, pogledajte, još jednom, da ne bude fake. Evo, na primjer, ovdje. Evo tamo. Ok, znači to je mnogo cool. Idemo na sljedeću stvar. Ok, evo nas, znači 8. stvar. A 8. stvar je veoma zanimljiva. Znači, da li znate da je u Minecraft 1.9, 1.10 nađe način da se more beacon ovako promjenjivati? Kako to sad? Sačekaj sam. Bi. Evo ovdje. Pogledajte sad, znači, da ne bude mod. Stavite ovdje. On sad proradi. Znači, primjer, uzmete ovaj glass pane, to sranje. I samo ga postavite ovako. Gotovo, promijenio je zelenu. Idemo dalje. Gotovo, promijenio je u, hajde reći, možda crvenu. Sad imamo pink. Promijenio je u rozu. Zatim idemo ljubčasta. Promijenio je u ljubčastu. Ovo je veoma cool stvar. Ok, idemo na sljedeću stvar, a to je 9. stvar. Ok ljudi, evo je znači 9. stvar, a 9. stvar je, na primjer, ako uzmete baklju ili znak, sign, i postavite ih ovako i iznad, na primjer, 2 bloka i onda na jednom strani pijesak, šljunak, a na jednoj pijesak, znači šljunak, pijesak. I samo ovo dvoje maknete. Pogledajte, znači. Samo pogledajte. Znači, šljunak će i pijesak da odu skroz. Izvinite, malo sam prehlađen. Idemo na sljedeću stvar, a to je i zadnja stvar. Idemo. Ok, ajde nas u 10. stvari koje niste znali u Minecraftu, 10. i zadnjoj stvari za ovu epizodu. Znači, na primjer, ako imate alatke koje su popola potrošena, a iste su, ako želite, ja volim da ih popravim, znači, odete u crafting table i ovdje je stavite samo ovdje. Vidite, dobit ćete potpuno novu, ajde, ne novu, znači koliko su istrošili, a se spoji, evo vidite. Dobijete iz dvije jednu dobijete, ali zato dobijete jednu jaču, znači. I ja mislim da je to bilo to za ovu epizodu. A ako vam svidi, ostavite like, share, subscribe, podršku da znam da nastavim dalje.
I ljudi, želim samo da se zahvalim na 200 pregleda na kanalu i gotovo 10 subscribera. Znači, ako vam se vidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe i vidimo u sljedećem videu. A do tada, sayonara.